Nakona kwa Afrika wa Vulavula kamkana lona FM komba ndlela rishile mingisero mena kwa ronga ngisala station shurkongo ko ngisero la Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo na wikuma audio streaming yamngana lona fm.co.za mina nekhalanga Pet Matebula nengwana rsimatu wa gym wa Chango ma shingirtan wa jajano makunele wa ndandazi ekwamkela ka nakona kwa Afrika wa Vulavula mumelerisi itatana ncindani Eric Mabasa ibo wabona ko kuri namutlha hilanguta yini ya kwindlela yole timakatile kutikeni mingiseromento makatile kutikeni le ka stage 6 xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana suka switisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom ba News 24 va le ku tiviseni ku tiko ra Mozambique ri vilerisiwa hi timhaka ta ku va twanani na Afrika-Dzonga ku va nga pfunana hi timhaka ta gezi ku tlula kolomiya ka 100 megawatts leta ti fanele ti pfuna Afrika-Dzonga veri Afrika-Dzonga ri sendla nchumu tin'hweti tinharhu ku vulavuriwe so se loko ve ntiyiso leswi va nge le ku swi vikeni va News 24 swi vula ku vanhu lava nga hi rhangela a va hi teki serious loko swi ta ka timhaka ta ku lava ku lwisana na timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana swi vula ku va swi lavisa sweswi holobye wa gezi i tirha yini a swi tikombi leswi a tirhaka swoho a yi fi poso liya hi le ka a ku le ku antsweni nchumu va ATM vona veri va kombela ku loko ku fanele ku ya votiwa hi timhaka ta vumundzuku bya kumbe ku ringanela ku va hofisini ka mani advocate Mkhwebane a ku tirhisiwe secret ballot leswi swa ku votela a xihundleni hai mativa man swiswa swa msirhelelo wa vaaki ai hi ta twa n'we hi le ka 0860002543 u nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hi le ku tirhiseni ka gezi ku siyerisana hi leswi hi lavaka ku hi twa ku u angula u ku yini ka mhaka yeleyo mhaka liya ya ka halahala ya ala ku hela mhaka liya ka halahala ya ala ku hela se ku na muyingiseri nga ta vulavula na yena ya fukupile awara ya 12 mhaka yeleyo ya ala ku hela kambe a ni swi tivi va ka hina a ni swi tivi ku ku na vanhu vanharhu va nga tsala ti-email ne vambirhi ve tiva lava ku va nga tiveki loyi nga ta vulavula na yena i ri wa swi lava ku a tiveka lava va nga tiveki lowun'wana a vilerisiwa hi timhaka ta ku vanhu va hluvulela laya loyi a nga tiveki wun'wana i loko tavern leyi a yi pfarile ya ha ku pfula sweswi hi ti 26 ta July se ku na van'wamabindzu lava va ri na swipotso ve le ku ngungumeleni va bahuwa va onhela tavern leya vito hi mhaka ya ku a vanhu a va ha xavi kona byala leyi a swipotsweni swa vona va xava le tavern liya ene va xavisa byala byo durha hala swipotsweni i vanhu vambirhi lowun'wana loyi a nga ta vulavula i ta ti vulavulela hi yexe se ni lava hi swi hleketa kahle va ka hina ene ve ri vanhu lava huma hala Giyani vanhu lava ya ku le va ya ka halahala va hi nga fambi hi yivela swilo swa tinxaka tin'wana hina a hi rona rixaka rero un'wana a kha ni tshahela un'wana wa sesi a nga ndla mali hi swoho sweswa ku a nga vileli ku imbale yini la ku nga na vanhu mara a hi leswi hina tanihi rixaka hi nga xiswona mintolovelo ya hina a hi yona imana mi nyika yin'wana xikombiso xa ku mintolovelo ya hina hi rixaka ra ku rhula hi rixaka ra ku ka hi nga tsongoli xa munhu a hi dyi xa munhu hi yo mhaka kumbexani na swilo swo tala vo ta va tindlela hi ku rhandza lomu hi nga koho hi ku a hi vulavuli hina hi vanhu va ku tsongola xa munhu sweswiwani a ni kha ni kuma xitatimende xi nga humesiwa hi ti-Hawks ni kha ni languta nxaxamelo wa vanhu lava va nga hundza misaveni le loko ku duvulaniwa le a Lutergat ene a ni tivi loko ku ri ku swi cincile a hi le Makhado laha hi le Makhado municipality kambe hi le Lutergat vito leriya ra ha ri Lutergat loko ku ri pasile ku i Makhado hi byeleni kumbexani hi salele ndzhaku
se ka vanhu lava va nga fika va duvuriwa laya kwana wun'we hi ku ya hi xivongo a vulavula ku ririmi leri leswi a mi ngheni ngopfu lomu vugevengeni lebyi bya muxaka lowu a mi vanhu va vugevenga n'wina tanihi rixaka ku ngo va na luyana ku nge zi ku a hi mi tweneni va ka hina ni lava hi vulavula namuntlha hi teka xiboho xa ku a hi vulavuleni na lava va African National Congress na va ta hi byela ku va fike kwihi timhaka ta ku thola meyarani muhumelerisi va vule swona ni ku va fike kwihi va ta hi byela ku va fika kwihi timhaka ta ku thola meyara na yini va ta va hi byela ku 1:05 hi vulavula na vo swi hela kambe a hi sunguleni hi basisa leyi ku na timhaka ta gezi ta ku veri tiko ra hina ra ha ri landza gezi leri ri nga bahuwa ri ku ri la ku ri landza ra le Mozambique swin'wana swiviko swi nga kona sweswi i ku onge tiko ra hina ri chayini ri chonini tiko leri hi ku tiko ra hina ri chonini ku ya hi swiviko leswi nga le ku vulavuriweni ku ongeti hayi ri chonini se a hi buleni va ka hina kambe ni lava ku hi languta leya ya vumunhu na mintolovelo ya hina tanihi rixaka i n'hweti ya kahle futhi leyiwani hi languta kahle ai mani sungula hi loyi a va xitlhangoma mugwena ayo minjhani na epfukeni minjhani vatomi ma a ni la ku nghena ka yona leyiwani hi vulavulaka yona leya ya lava va ku va ya le ka halahala leyi na ku va endla mali va vona tiko lera hina leriwani tiko lera hina ri fayekini swinene a ri nge lungi swa tika ku ri ri lunga loko va pfumelela ku ri ne vana va dzaha mafole va ya xikolweni na timbangi hi break a suka a dzaha a tlha a vuya a ku na leswi nga ta lunga langutisani sweswi la tliliniki liya la wini lano kwala tliliniki ku na kereke la manyawupe va tshama laha phakati ka kereke sweswi ni vulavulaka sweswi na n'wina vulavulaka na n'wina boti hi lava na karhi na va vona ni nga mi sendela na a kerekeni nga ku hi le stadium va tele ku ni bvu hi nga ku i malevu va le ku dzeka nyawupe hi nkarhi wa kereke ka ngheniwa vafundhisi va ta va khongela va tsandzeka maphorisa va ya laha nyawupeni kwalaha kerekeni phorisa va fika paka vhene mi ta vona ku ya un'wanyana laha fika hoxa mavoko laha mati va ku ncini mati va ku ncini mugwena mati va ku ncini mugwena a hi mi nyika nkarhi sweswi ku mi ta vulavula hi leswi mi ngo swi hleketelela hi yo mhaka hi te a hi vulavuleni tanihi rixaka ku kahle swilo leswi nga le ku endlekeni hi swilo loko se mi ya sungula ku ya vulavula hi timhaka ta ku maphorisa kasi tiko leri ra maphorisa na a ni tiko leri na vanhu ku na vatswari ku na vaboti ku na vasesi ku na vayinini kasi hikokwalaho ka xin'wana na xin'wana ku fanele ku va maphorisa a ni ri hi vona va fanele ku va ya laha loko hi na vaakatiko yo teka nawu hi ku hi lava ku ta ndlela va ri hi nga teki nawu hi wu veka mavokweni vana va lava va nga kwalano a va na vatswari i vana va mani va tshama kwalaha i vana va maphorisa vana va maphorisa mugwena mani hambana na maphorisa a no vula ku ta yimelela maphorisa hi nga vulavuli minjhekanjhekisano ya ku lava ku ya tumbela hi van'wani n'wana un'wana na un'wana i na mutswari wa yena xo sungula xexo enhlekani enhlekani ngwenekelani epfukeni n'wina minjhani mina ni nga khalangi a ni la kombetela munhu mara ni tsundzuka ku na nkarhi wun'wanyana ni nga tshama ni swi boxa kwani ni nga ri mavhiki mambirhi ma nga hundza ni ku khalango tiko ra ka hina ri borile ende a hi rixaka rin'we ri nga bola la i tinxaka leti hinkwato leti tshama kona hi borini tiko a ka ha ri kahle ni byerisiwa kwala ka halahala masiku loko mi twa statement ti-email timbirhi hambi na ha ri kona na ni vayingiseri ya ti-email timbirhi va nga mi email ku na wun'we i yima na swona u ri van'wana va endla mali van'wana a va tsaki so mantsisa ku swi njhani langutani kahle ka setimbirhi loko ni yingisela a ni ti kumisana ka ni nga khomanga kahle ku na luya a nga ri a ta tiveka i nga ri i ri un'wana i pfumini sweswiwani hi mhaka swona
mara vumunhu bya hina byi kwini and a ni tisa ku ni ta ku mina ni nga byi lavalava ni byi kuma kwini me mara hale ka hina ni tshamaka ko aka khei ka zunere a swi talangi swi kona migangaganga leyi vafana va hina lavatsongo lava nga kulanyana va lava ma 2000 na yini tinyawope ti kona ta humelela sweswe swa tinyawope lava munhu a nga ha ri kona mara swilo swo tinyala ka ha ri kona mara tihosi muganga hengisa ku yini ti-civic ti-structure ta tiko hinkwato ku endliwa yini loko swilo swi ri kona hi nga se hi tapela exiphoriseni a hi vulavuli hikwalaha community hi nga vulavuli le joni ka tlhahli yikulu un'wana na un'wana mezelo ti tela kwa leswi ko khandziya basi ta xi ta tshama kwani mara a hi vulavuli hi kaya masiku loyi wa ka baloyi loyi wa ka maswanganyi un'wana ka maswanganyi va ri wa karhata hi ndla yini hi swisweswo hi ndla yini un'wana ka maswanganyi wa ka baloyi a karhi a hlupha swona ku na tihuvo ku na swibiji swa titsonto mara ku fikela va ri loko u kombetela we hi nge tlheli namuntlha hambi hi nge tlheli yini kumbe yini a ni swi tivi mara lexi xitanga kota ku vule n'wana a nga swi mani hi yo problem leyi nga kona vurhangeri bya hina a byi yimi a hi yimeni hi milenge tanihi hi ri tiko hi vona ku mhaka leyi hi solvisa ku yini swa titavele va vona mina nepa na ya ku hungasa eka swiyani mara leswi swa ku ku tandziwa sweswiwa swa ka halahala sweswiwa ku halaha mina swona leswiya nametwe 0860002543 un'wana hi loyi mingiseri nhlekani njhani pfukeli papa minjhani pfukini man khosa na midrand ne hi khosa khalanga we timhaka leti n'wana mbava ANC ku ya hi mina a yi tiyimiselanga ku lunghisa timhaka ta gezi hi ku hi ta twisisa ku ri khalanga loko ku va ku michini onhakini right ku na vanhu lava va yi lunghisaka so hi ku vona ka mina swi le rivaleni ngopfu ku ri ku le ku endliweni ka mali laha hi ku loko rixa ri tela mi twa mi ku va ku onheke ti-generator vanhu lava nge le ku lunghiseni ka generator leyi tona khalanga ve le ku vuyeriweni ngopfu hi mali so swilo leswi kahlekahle i business loko hi ri xixikeni a va ku ha hlupheka hi mhaka titimela demand yi le henhla ma swi vona sweswi ka hisa a ku na demand yo ya kwihi mara michini leyi a yimi ku tshoveka wa kalanga so ka mina swi endla sense loko ni hleketa ku ri vanhu lava nge le ku lunghiseni ka ti-generator leti ve le ku vuyeriweni ngopfu hi mali loko rixa ri tela ti kha ti tshoveka va kha va lunghisa ve le ku invoiceni rixa ri tela va lunghisa va invoice so ka vona loko ti-generator leti ti fa leti ni nga pfumeli ku ri va ti lunghisa swona kumbe vo ti tshova hi vomu so swa twala ka munhu la nge le ku lunghisa ka generator leti ku ri a ti onhaki loko ti onhaka a va invoice a yiveriwa hi mali so khalanga mhaka ya gezi sweswiwani ni twa ku ri kha ku vulavulala ka manguva ri hi ti 24 ta December hi ta va hi nga ha ri na load shedding se hi swi toloverile South Africa mina matshemba n'wina ku hi nge vi na load shedding kusuka swi ndzi ta leswi na 1% a yi kona wena khalanga lexi nga kona hi lexi ku ya hi maAfrika-Dzonga leswi ni swi tivisaka xiswona ku ta fika ti 24 ta December hi ta nyikiwa promise yin'wana believe me hi ta tshemba hi ta ka ti-elections ehansi ka xitshembiso xa ku gezi rini hi ta kuma date yin'wana ta ka ti 24 hi ya vhota ku le ku endliweni ka mali mina that's why ni tshame ni vula siku rin'wana ku ayi ma vona Cyril businessman Cyril i munhu wa profit so leswi nge le ku vulavuliweni la a swi nge n'wi ninginisi and the problem mini hava tlela vusiwana ka vanhu lava va nge le ku hluphekeni va pfumalaka mitirho va pfumalaka mati va pfumalaka gezi ku ve i vanhu lava nge le ku voteleni ka ANC vanhu va lava ni hava twela vusiwana ka vona ni pfuneni ku twisisa ku hlangana ka ANC na Eskom i governing party wena khalanga ANC rito ra vona ri twala ku tlula marito hinkwawo ma mihlangano ya tipolitiki leyi nga na mona la Afrika-Dzonga hi mhaka ku hi vona va nge le ku fumeni ka tiko sweswi va yi ku vulavuleni wena khalanga ka mhaka ya vusisi wa Mkhwebane va yi ku vulavuleni mhani loyi ya vhiki leri taka u ta huma nga khomangi na peni laha u ta huma loko ri u teke ti-photo a ri ofisini u ta huma na swinepe leswi a nga swi teka a ri ofisini liya so ANC hi nge vulavuli Eskom hi nga vulavuli hi governing party ma swi vona so problem leyi mina nga na yona hina vaakatiko hi le ku ri leyi namuntlha a ri ti siku ra nhlawulo hi ya vhotela ANC
ati Ramaphosa Stadium mi ta kuma ku tele vanhu va phaka xikipa va lo pha loko va huma laha va rile hi gezi so mina hava ntwela vusiwana ka vanhu lava nge le ku voteleni ka ANC a va tirhi a ku na gezi a ku na mati ku na why hi ya mahlweni ha votela ANC ka yi hluphekisa hi ndlela leyi number 3 inkomo kala 0860002543 enhlekani Inhlekani bephethe. minjani Epfukeni minjani? epfukeni n'wina mi ri Ebotphethe ya tika. Matikhomelo ya hina vanhu masiku lamawa ya ikuna tiswi swo tala swi influenceaku. A hi nge he vuli hi ku matikhomelo ya hina Matsonga kumbe Machangani hi lawa because kuna swa ku tala swi influenceaku matikhomelo ya munhu. Ku nga va ku ri social media, ku nga va ku ri vukati lebyi munhu a nga nghena ka byona ku va na n'wana loyiwani i wa Mutsonga na xaka ro karhi. So a swi nge he fani na khale. Lexi nga kona i ti-values na timorali ta vumunhu ti nga compromiseka ku nga ha ri ntsena ta ku ri ta Vutsonga phesi mara ta vumunhu. Ku na lexi hi ririmi rin'wana va ngo ubuntu. Vumunhu a byi na Vutsonga, a byi na Vuzulu, a byi na Vupedi. Vumunhu i vumunhu. Nkinga yin'wana yi nga kona i xidiplomacy lexi la South Africa hi xi tirhisaka. Mi heta ku vutisa muyingiseri un'wanyana question ya ku ri maphorisa tshikani ku sukela maphorisa vatswari va kwini aka vana lavawa. Xivutiso xexo hi ku ya hi mina xi unfair aka muyingiseri luya hi mhaka ya yini na hi ku loko hina vatswari mina ani discipline ya ku discipline n'wana wa mina swi hambanile na ku discipline n'wana wa un'wanyana kumbe vatswari va na madiscipline ya vana hi ku hambanahambana lama man'wanyani makalaku mavitaniwa ku ri it's unconstitutional a swi le vunawini mara hi ku ya hi mina mathevuli ni vona swi ri right futhi swi lunghele ku discipline kumbe ku ololaxa n'wana wa mina. So loko mi vutisa miyingiseri leswaku ri mi tikisela maphorisa a ni hi lava nga te loko ku ri na nkinga ya swo hi tsutsumela kona. Loko maphorisa ma nga ha vuyi ma interview na kumbe ma nghenelela mina se ni nghenela tanihi mutswari futhi ni ta vuya ni ta khomiwa ni vuya ni byela ku no but this unconstitutional va nga ha vutisa ka mathevula ku solviwa hi ndlela leyi. kambe xivutiso ku nga va ku xivutiso xi nga va ku n'wina mi mutswari hi n'we mi nga le ku chayeleni movha leyi nge le ku fambeni na muti wa n'wina tanihi mutswari vana va n'wina va khandziyile kwalaya mi le ku chayeleni vutihlamuleri byi le ka n'wina lexi xi fanele ku xi va koho sweswi i ku loko n'we tanihi hi muchayeri mi lahlekela hi mavhilwa mi nga ha swi tivi ku mavhilwa man'we ma langute kwihi i constitution i maphorisa. Okay mi sweswi ka I think last listener ku ve na mhaka ya ku ri i vuxaka bya Eskom na ANC mintirho a ku a hi nge hambanisi governing party na mfumo a tlhela nyika tinhlamuselo yes a tlhela nyika tinhlamuselo ya ku ri because rito ra ANC ka mfumo ri na ntikelo a hi swona rito ra constitution a mutini hambi ku ri muti ri na ntikelo ku tlula bava namuntlha sweswiwani va nga ta va ta ni koka a mutini wa mina hi ku chayela muti wa mina I'm governing it unconstitutional ri na ntikelo ku tlula rito ra bava a mutini loko sweswiwani mo suka mi ya kaya mi fika mi discipline n'wana hi ndlela leyi n'wina mi vonaku fit constitution yi na right ya ku ri no this was unconstitutional va ku teka va ku yisa koximampuru kambe xivutiso ku ta va ku mi fike njhani n'wina la mi nge mi tshinya n'wana kumbe mi tshinya ya loyi mi n'wi tshinyaku hi ndlela leyi nga fit kambe yi nga vulavurisani na vumbiwa. Okay loko mina na ha kula aka hina a ku tirhisiwa leswi va corporal punishment namuntlha loko pfanyisa n'wana hi nkhavi ya ajele it's undisputed aswi i ta famba tikhoto na mali nga ha yona ku yiwa tikhoto hi maloyara ku nga ri na mali lava akaya fanele ku dyiwa futhi hi mali wa ha fambaka tikhoto hi mhaka na ku leyini hi n'wi chavise hi nkhavi a hi ntiyiso i ntiyiso there's no measure ya nkhavi swa ku i n'wi be 1-2 it's constitutional kumbe i n'wi be 1-2-3 it's unconstitutional i ntiyiso ku va i ku n'wina va ta ku ri fambisa n'wana mi bakhoneni a ya swikwata a tlha a phinda a ndla sweswi ya ka mina hi mina loyi ni kurile a ndzahi timbangi a ndzahi nyawupe because of corporal punishment
se i mari tumangwa n'we mbula ku timhaka ta corporal punishment ku handlela yin'wana leyi vanhu va nga tshinyaku yona ku nga ri na ku ba. Exactly. I'm not saying necessarily exclusive corporal punishment. I'm giving example the corporal punishment. Let's say for instance squatting. Iyabeka n'wana khoneni va ku a squata. Loko squata a certain number va ku i disable milenge wa khomiwa still. Constitution ayitanga akuna na ku nga prescribe ku ri punishment ya n'wana healing. Kube na mapfumba kumbexani mangama mamuhundzi vayingiseri kube na mapfumba loko ku ka ku heta ku herisiwa kumbe ku pasisiwa nawu wa ku n'wana a nga biwi a va swi vitana alternative to corporal punishment. Pfumba rero a ri dyondzisa hi tindlela to hambanahambana leti munhu a nga ti tirhisaku ti vulavurisana na vumbiwa kambe ta haya mahlweni ti kota ku tshinya. Okay. Van'wanya ni kumini maybe ni nga va ni rivele because ta ku ri khalenyana but most of the stuff na ti khumbula tin'wanyana ta tona leti ni heta ku mi nyiketa example ya yona ku ri se n'we mi lava se swi vula ku miyingiseri wa mina n'we mi fanele mi lava leyi mi nga ta swi twisisa ku yi fambisana na vumbiwa kambe yi ta va yi kha yi ni pfuna ku tshinya n'wana wa mina. No, but it's my last because now each and everything in a measure. Look, we could listen one at frog jump, Minga Busha, how many times? No one is 100. Afrika, I put up a million. I mean, each and everything is against a measure. That is why the grass sentence a moon. Judge Ayupuka, you could have sentence 10 years. Nanzulu 1, she could have on at the limit. I vekena le botpet ya ka le one ya South Africa ya go yichoni le ya mali. Enti South Africa nge bina mali these guys ba busy na the court case. Ko hakela the court case every day. Just one very easy lo ungathiwa ajobeke kulabeka inquiry. What is the use? We don't have investigators as South Africa now. Lava ba hola kwaso. Lava ba hola. Namuhla bari kulabeka kufanele kulanziwa Kampepe. Abuye aklema mali kanyenzi mahalo. I know. Nemetri, imani twatloka makatama wangu nikezili buto min. Tangi bote. Hlaisekan wana mana ketsa snen bana tsukuler nene. Lau tatlo miyingiseri luyange ye. Ila kubula tui. Kama eto nukumangu ya wara yengwe time sekuin. Ayamkele ni Misho Justice Mashimzi. Ya Misho. La ilishobje nishabushoko ledi anamisaka miehleketo Afrika wa Vulavula. Ila inga kona miyingiseri mgana lone FM na kuna kwa Afrika wa Vulavula eka mgana lone FM makomba ndlela kuna kuchava ka ku mitlangu ya cup ya misava ya rugby leyi sungulaka ku hela loko vhiki ra vuntlhanu nga tsandzeka ku yi haxa tanihi nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga i yin'wana mahungu lava ya nge le ku vulavuriweni hi ndlela leyi hikokwalaho ka ku va lava va multi choice va kha va kombisa timhaka ta ku va lava ntsengo wa le henhla swinene wa mali kambe holobye wa timhaka ta mitlangu va ri hi ta nghenelela hambi va ta huma na yini ke Teenage Maori ena yena la line la Maori nhleka Ehlekani bukhalanga minjani na vayingiseri va mugana lonene epokele man Teenage I munhu wo tlanga bolo kavula se rapfuka kwalana lawana a ri pfuka swinene hansi na malembe mo yo hindza ku sala teenage vito Maori siku rin'wana ni tshame ni vulavula kwala moyeni walowo ni vulavula hi timhaka ta kuna very kumbexani hi nga se vulavula kwalani ni khomeleni kwalani hi ku ni vona hungu rin'wana la a ni swi vonangi vakon'wani a ni swi vonangi na nchumu sweswi mi nga ni luma ndleve yi ma ni vhentaka n'wina vakon'wani hi ku a ni zangi mati vona kumbexani ku kula a hi pfumeleni ku kula kumbexani ku nga va ku ri koho va nga va hi faniserile se hi nga languti ma swi vona hi nga languti kambe hambiswiritani ni le ku teni ka n'wina ni le ku laveni lexiya xo ni tisa kahle a ni ku ni ta xi kuma laha kambe a ni le ku xi kumeni se leswi ni nga xi kumeku yima ni tsutsuma miyingiseri Mugana Lone FM ni na vaseni la layinini la veri ku na swiviko swa mitlangu leyi nge le ku yeni mahlweni ya bolo ya vaxisati ya vakon'wana khenseli vakon'wana
Inkomo sweswo mingisero mkanano na FM na ku Afrika wa vulavula ni khomeni mingisero me ku va ihlwele ko ya ka va kon'wani laya kambe ka se nge ihlwele sweswo swi nga na vona la line la ta fambisa sweswo hi ku tisela swiviko mi kota ku twa ku n'we mi nga kwala njhangani veri Costa di Sol ya n'we yi le ku tlangeni njhani na n'we mi nga la Botswana mi kota ku twa ku le ya n'wina ya le Botswana double action yi le ku tlangeni njhani a hi tlheleleni ka teenage Ahe Khalanga. a hi buleni mi ri n'we ni ri mina na ha sungula ni kume tsalwa hi Musumbhunuku ni ri ku ri vilerisa hi ku ka halahala ka hluvuriwa vanhu va ndla yinini ivi un'wana a ku ha nchumu na nchumu swilo leswiya ku na van'waswimhawusa va nge le ku vuyeriweni ikhonomi ya le ka halahala ya tlakuka ivi un'wana a vuya futhi a ku hayi kahle ku le ku lweriweni bindzu leri ra ku xavisa byala ka halahala se ivi n'wina mi ta mi ku me ni ta vula vito ra mina ni ku hi me teenage ni byeleni mahori ku n'wina mi ri timhaka leti ti le ka halahala ti mi khumba njhani Okay, inkomo botpet. Lo mi vulavulaka na yena i teenage mahori wa ka halahala va ri yini vana. Ta mi nyikanyana ya briefing ya yitsongonyana. Mina ni maakelano wa Bottlestore liwani yi nga kwala ka halahala. Mina na Bottlestore toilet ya mina na toilet ya Bottlestore ti khiketelanini. La hi nga hambanyisiwa hi fence a ku na khumbi. ni byeleni i Bottlestore kumbe tavern Kumbe xana va nga kota ku veka kahle vinyi va yona mara hina a hi tiva ku i Bottlestore mara maybe ku nga va ku ri tavern mavito mara la bodweni khale ku tsale ku halahala Bottlestore. ku loko yi ri halahala Bottlestore a yi fanelanga yi va yi kha yi xavisa hi nkarhi walomo swi vula a yi fanelanga yi va tavern kumbexani ku nga ku cinca swin'wana n'wina mi nga swi tivi swi na mhaka ku nga la ku cinca swin'wana hina hi nga swi tivi kwalano se basiso lowu na ta wu endlaku laya ni khensa muyingiseri loyi a nga sungula hi Musumbhunuku a nga mi tisela rungula na n'wi vonga swinene mina ni muakelana ni ta rhanga ni mi tivisa leswaku ni zini ya na mangala a vukosini bya ka halahala loko ni ya na mangala a ni mangalela ku hi mhaka nhlamba leyi a yi huweleliwa hi timicrophone ivi loko ni mangala ka vavukosi ku famba ni mi ya kombela kulukumba loyi a fambisaka bindzu leyi munhu a nga ku fambiseni sweswi a hi n'winyi wa Bottlestore hi loyi a nga wu qachisiwa vinyi va ndhawu so ndani va yini va kombela ku vulavula na yena va n'wi kombisa timhaka ta hlamba i kombise ku swi twisisa ku hi vuyisela mbuyelo wa vulavule njhani na yena then a ni migingiriko leyi sungula wa vutlhanu na migqivela ivi hayi ra vutlhanu futhi ri fika va sungula nhlamba yaleyo botpet nhlamba leyi mi ta sunduka yi sungula kwalomu ka past 6 to 7 yi endleriwa rivaleni ande mina na gidi ra kona ni twa hinkwaswo ni vona na swilo hinkwaswo na vana va na n'wana ntsongo lowu nga na 4 years a ya ku crash loko kha ku huweleriwa swilo hi mavito ma swona hikuva loko mi ku huweleriwa swilo hi mavito mi vula yini mi vula ku hambi n'we mi nga rhuketeli la moyeni kambe mi vula ku va kha ku ndlika yini ni vula ku huweleriwa swilo hi mavito mi vula njhani a hi nge sweswi va hluvulini va ku mavele like ne ma va kha ma khudziwa hi mavito ku sweswi hi karhi u khoma mavele na leswin'wana swirho leswi ni nga ta ka nga swi vuli emoyeni swi ka swi vuliwa hi mavito ma swona i ntiyiso walowo ni byela ku vona va bazela hi ku tlhela va yima henhla ka xiteji ne a ni swi vona ni ri kaya ma vona munhu wa xisati a yima henhla ka xipikara a dzima hi nhloko a endlaka ku loko a kha ba khondola se mhaka leyi ni yisi ka vavukosi va n'wi kombela a ku a nge hi swi endli loyi a fambisaka Bottlestore ku na khumbi la khumbi a ri kona ni tivile ku ri ku milawu ya sweswo a va ha pfumeleli ku endla makhumbi ende Bottlestore va ku yo botpet yi le xikarhi ka miti i muti wa mina u khiketelana na Bottlestore na loko ni ta heta ni ta kombela tinambara ta mi sendela swinepe swa ndhawu leyi ya mina na Bottlestore se loko va vitanile va n'wi vitaneni va yi vuyiseli mbuyelo va ku okay a ku leswi swi nge hi koteki swa tihlamba hi ta yimayana hi nge hi switwi a tlhelela futhi tihlambeni loko a tlhelela tihlambeni ni fonela van'wani va structure va kwala tikweni nge hi be se hlamba leyi sungulini ivi va ku okay va ta vulavula na yona na vo ve le ku xitweni va ri kaya ivi ni fonela vafambisi va Bottlestore yaleya kwala kaya lava nga n'wi lomba kulukumba loyi ni va fonela ni va byela na ana sana vanhu va ripotelini loko ni va ripotela va ku hayi i sweswi va busy nyana va ta fonela na boto vona va ta kota ku vulavula na yena futhi loko hi n'wi a tshinyisi sweswo ne hi vi hi hlangana na yena hi ra vunharhu yena n'winyi wa Bottlestore kwele ka Ndhavezitha
i vulavula kahle ngopfu a nga zani nga ka ni n'wi hembela moyeni a kombisa ku leswi u kombela ku khomeliwa swi nge he ngeti na siku na rin'we se swi nge he ngeti ivi se twanani ivi wa vutlhanu wa kona swi ya endla a ba petapeta ku za ku ya timiwa rediyo hi 27 minutes to 4 nampundzu ni va ni tshame handle ni nge phahi yindlu ya mina le kusuhana na Bottlestore ni twa swilo hinkwaswo ene ku na vana lava ntsinini lava va vele vo ma 11 years to 10 years hi nga rivali ku na vatswari lava nga joni va tsandzeka ku vona ku vana va vona vana va tshunela kwala va nga va kota ku va accessa va nghena hi sweswi va nghenisaka swona van'wana va va yimi handle swi voniwa hi mani na mani na mingiseri va nga vula ku swi voniwa hi mani na mani a nga hemi ene lexi nga tlhela xi ni vava futhi sweswi ka vhiki rhumaka a ku ri na conference a kerekeni kwala a frat opposite ya Bottlestore loko va kereke va yima hala va busy no vitana ku hey tana ni va vona yini swi vitana hi mavito ni vana i vo se swi va huma ku giyana lava taku va ta hi thyakisela tiko mina ni na vana va munhu un'wana na un'wana nga mutswari loyi a nga na n'wana u boheka ku twa ku vava hi sweswi loko n'wana mahori a ya a crash a ya tlanga hi matlangelo lama a ma vonaka ma endliwaka hi vatswatsi a vona ku swi swa na vusiku a swi basangi munhu a nga yimaku na swona botpet ne ku nga yima munhu loyi a nga tswalangiku munhu loyi a nga tswala a nge yimi na leswi loko ku ri ku yima na swona tswale swi komba ku u na mbilu yo biha a nga rhandzi vana va yena na vana va van'wana mhaka leyi humelaka botpet ya chavisa yi khomisa hambi loko ku ri ku mi kuli mi vona na geregere ri endla katsongo ka mhaka leyi ni yi vonaku mina laha kusuhani na muti wa mina ni makhelwani wa vona tiyiso ni tshama na vona kumbe mi lo va landa mi fika mi ta aka kwala tlhelo ka vona kumbe i khale yi ri koho Bottlestore yaleyo ya mina na ni tshama kona ni xitambi xa kana xi xave kwala ka Halahala 1982 kwala ni tshama koho mina Bottlestore yi tshama kwa 1995 ene mi nga ri na swiphiqo ku hanya na yona Bottlestore leyi ku fika vinyi va Bottlestore Botpet ne a ve se tshama va hi nyika problem na siku na rin'we va swi tiva na vaakatiko va swi tshama ku va na ti-complain va tshama complain vinyi va Bottlestore va hava na vukingi ene loyi a hi munhu wo sungula ku tsacha i munhu wa vunharhu loyi na lavambirhi vo hetelela a hi se tshama hi complain hi vona a va ndlisa ku yini kumbe a va nga ndlisi ku yini leswi swi nga ndla mi nga holovi na vona tanki lavayani a va rediyo ya vona a va yi chayisa yi twala ngopfu wa vutlhanu na mugqivela yaloye mara a ku ri hava migingiriko liya yo ku ta huweliwa hi xipikara ku raseliwa hina hi ri la kusuhani a swi heli swi nga endlekangi swi sweswo loko a swi endlekile a hi ta va yisini ripoto leyi nga za yisiwa a ku complainiwa hi khumbi ntsena and a ni tivi no twa kunene ku yini ka Halahala a yi nga yisiwangi hi mina va kombisa ku a kuma ku khumbiwa a va byela vinyi va Bottlestore ene kulukumba loyiwani a nga lwisiwi Bottlestore kulukumba a nga lwisiwi munhu na lava va nga ku kombiseni ku veri ku na vanhu van'wana swimawusa va xavisaka mabyala kwalomo ne va nga va vo vulavula vona ku ri va vulavulela complain leyi a yi tisiwangi hi mina ni xavisaka byala ma ni xavisi byala na loyi ni nga famba na yena ya hamangala loko hi tlhelela ra vumbirhi ne a nga xavisi byala ko va maakatiko ku loko hi famba vambirhi na n'wana kulukumba vo ngo i Given Maswanganya a ngeteli ni n'wi vula na yena vito ra yena loko ni famba na ya ku mangaleni a vukosini so swi kombisa kahle ku loko i kha hi mangala munhu a ku ni nge endli a tlhela a endla swo hindza leswiya swi vula yini Botpet amahlweni ka vana va hina amahlweni ka vana va n'wina loko mi ya twa ku ve ku na n'wana mi nge he tsaki siku rin'wana mi twa ku ve n'wana n'wina ku mi tombi ka Halahala swi ta mi chavisa na ku a tata lovola Botpet swi tsema nhlana leswi endlekaka la tikweni leriwani se ni byeleni mi ringetile ku ya tihlanganisa na namuntlha i ra vungani i ra vunharhu swi vula ku n'wina loko a no milanga ku mi vilerisa hi yini a mi ta ku va vanhu va ti tsakela laya a mi na xiphiqo na xo swona leswa ku vanhu va ti tlangela radio hambileswi yi tlangaka ku hindza nkarhi lowu nga pimiwa mi vilerisa ngopfu hi tinhlamba hi vilerisa hi hlamba hi holelaka hi xipikara a phela hi hlamba ya vanhu lava nga nwa i hlamba ya vanhu lava rhambiwa ku va ta nyanyula tshungu se vona va ba ku hlamba lava kha va huwelela kunene ku tanani mi ta endla yini tanani mi ta khoma yini tanani mi ta hluvula yini u swi twa u ri ndzeni ka yindlu u swi twa u ri kule ku sweswi n'wana wa swi tiva ku ri ku na G3 n'wana wa swi tiva ku ri ku na yini ni mi twini votami swi tsema nhlana swilo leswi endlekaka la tikweni a hi mhaka ya ku hi lwisana na kulukumba loyi a nga ku xaviseni
and a hi lwisani na ku vanhu va nga dzumbi vanhu a va dzumbi va ti dzumbeli kahle va xuxa and va kha va xuxa ni va kha va ti susela mabibi mambili mara ku nga hina hi nga byeliwi leswi nga ndzeni ka bottle stock swi ku ndleka yini phela vona va endla ene ni twa n'wana ku van'wani va lava va va ku huwelela swilo leswi I vaxisati botpete mangwana munhu wa xisati vanhu va xisati va hluvula va sala va yo thava yima henhla ka swipikara a dzima hi nhloko ivi ni vula ku na loyi a huwelelaka ku tanani mi ta vona yini sweswiwani ku la ku vona ku va ku ri wasati na hi a huwelelaka vanhu va xisati valava se a ku na munhu loyi a nga na rizondho na vona lavawani va nga ku fambiseni a va ti fambiseli kahle xikombelo xa hina a ku ri ku a va fambisi bindzu ra vona hi ndlela leyi ku va ku ri kahle ku vona va na ku hanyisa miti ya vona miti ya vona ivi va xanisa hina ni mi twini mahori ni mi twini ni khensile swinene mahori mi twile hayi ni tshemba ku swi ta landzeleriwa na vo va vuhosi hi ta ringeta ku lavana na vona hi twa ku va mi pfuna njhani ku ya mahlweni kwala ka halahala na khensa swinene papa no ni ta khensa na mina na swi tiva ku mara vhiki leri to lamuleliwa hi ku si hi gqivela hi ta swi bazela ku hi vulavulile eka rediya swi ta hindza laha inkomo botpet kove ku mi a ni lavi ku vona leswi swi voniwaka a ni ta vona ku kahle ko ndleka yini se xiphiqo i ku va ta ni komba na leswi n'wina mi nge swa voni matihlo tanani mi ta vona botpet kumbexani hayi loko ku ri ku swa dlaya hi ta fa hi tele ni mi twini vavona no inkomo mativa vanhu va kha va ti tirhela va tindlela bindzu ra vona kahle ri va nghenisela mali ivi va nga eneli hi leyi nghenaka se va endla na swilo swo ka swi nga handliwi ni vula leswi mhaka ya ku loko ku ve I bottle store ndhawu liya yi tirha tanihi lunches ya bottle store xo sungula swi hoxekile ku va yi kha yi xavisa navusiku yi na nkarhi wo pfala ma swi vona loko ku ri ku yi tirhisa lunches yaleyo se ma swi vona ku se mi ti vangela mahlo swi vula ku se maphorisa va ka malamulele va fanele va vona ku bottle store liya loko ku pfariwa hi 6 yi pfala hi 6 loko yo va yi pfurile hi 7 hi 8 hi 9 swi vula ku va tirhi nchumu vona maphorisa loko ku ri ku bottle store ne loko ku ri ku license yaleyo ya ku nwiwa ko byala ku fika leswiya swa 2 naswo se va ti onhela hi ku swi vula ku hi 2 o'clock ku fanele ku va ku pfariwile ku hangalakwini ma swi vona hi mhaka ku vitana mi ndla swilo swo ka swi nga ndliwi loko a mo ndla swilo swo ndliwa a ku ta ku nga ri na munhu loyi a nga ta gungula swi mi vangela na mahlo ka halahala hi le ka vuhosi bya ka ma ni pfuneni sweswo hi la ku tiva hosi ya le ka halahala loko ku ri ku I ndhuna hi la ku tiva ku I ndhuna ya vuhosi bya le kwihi ka halahala ni pfuneni sweswo ni nga se famba la ni fanele ni swi tiva hi ta kota ku vona ku vona va ri yini loko xititani xiyimo kambe sweswi ni pfumeleleni ni hundza hi laha loko ni hundze hi laha loko ni vuya ni ya ka vakon'wani ivi hi ta kota ku twa na n'wina ku miri yini yi mani twa loyi aye botpet nxikani mina ni lava ku vulavula hi timhaka leti ta hina vavasati hi fambaka hi tihlambala zako ka hi nga mbaleku hina hale ka hina hale xawela ku na ndhawu yin'wana hi le holobye hi ti 1 ta July a ri kwala Zodwa na vanuna lavakulu va ya va humesa mali va lava ku vona loko munhu a nga mbalangi a ni mpela leswi va vona swona va swi vonile na sweswi wa hi ti 2 ta September a vetene i le kuteni Zodwa a nga ha ta ku tele un'wana wo mbala machekasi vumunhu byi le kwini xana na wu ri yini aka swona sweswi yena loyi a nga vileli hi swona loyi n'winyi wa xilo lexiya ku suka na vanhu va kusuka va Mpumalanga kwini va ta kota vona munhu a nga mbalanga xilo xikulukumba aka yena I ku va yena a nghenisa mali a redzi tiko ra ka hina ri borile inkomu xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi sweswo vayingiseri Mkanano FM lava va haka ta ku endla xinavetiso swinene ya kuma ku na vo van'wana va lava seketelaka masagwadi ya hina ya vuyimbeleri ya Xitsonga Music Award ya 10 ka man'wana ya masagu ya yin'wana ya category anse twa ku ya yini kambe mi ta swi twa kwala moyeni kambe ke man tlhela ka vakon'wana laha ya twa ku fika sweswiwani va nga ya ku wiseni swi fambe njhani vakon'wana entlhanu timinati yi nga se ba awara ya n'we mahungu ya misava na mixo justice machines
ntaka riqingho rero ka 0860002543 kaya ukuthi mingisero mina ku n'wangulo wa wehe wu ri yini loko eka hi langutaka timhaka leti hi fambaka ha tona hi ndlela yoleyo twana loyi Bootpet minjhani kwalano na muhumelerisi Bootpet ni kombela ku vulavula leya yona leya load shedding. Bootpet ku vulavula ntiyiso loyi a nga ta vulavula la South Africa a yima a tiya a ku South Africa a yi wangi u ta va a vulavula mavunwa. Bootpet yi ka government leya ANC cause hi vona va fumaka tiko. Department ya Education yi wile, Department ya Health yi wile, Department ya Police yi wile, ku ri department yin'wana yin'wana Bootpet yi wile. Loko eka Home Affairs a ku tirheki, la mapatwini a ku tirheki. So Bootpet swa vava ku languta tiko ra hina nga ri lova hi mkhulu fambisaka sweswo. Cause lexi ni twisaka so vaakatiko va South Africa i nkarhi wa hina sweswi ku ri hima hi milenge hi votela party leyi yi lavaka, cause otherwise South Africa yi loko heleni katsongo Bootpet and swa vava so leswi Bootpet ni can see ku khensa mina swigevenga maphorisa va tshikeni va tirha ntirho wa vona mani hayi ku hluvulela ntirho wo famba u khoma munhu loko a hluvurile hayi a biwi kunene ya oh okay a yi sungulangi kahle nta yimani ku tani hayi khalanga na vaxumi mani hayi mina no welelisiwa hi xivulavuri xin'wana xi nga vulavula tona munhu u ri ve maphorisa makwihi loko munhu a famba kha a hluvulela why va nga n'wi khomi hi na challenge yikulu ngopfu la tikweni khalanga ya swigevenga maphorisa ma ta tshika ku landzele swigevenga ma ha landzele munhu la ngo hluvula ya lowo hluvula wo la ku boha kunene khalanga munhu wo la ta khomiwa wo la ku boha kunene swigevenga maphorisa va tshikeni va tirha ntirho wa vona mani hayi ku hluvulela ntirho wo famba u khoma munhu loko a hluvulile hayi a biwi kunene yaloye khalanga n'wana tintsongo ni mi twini mun'wana 0860002543 un'wana mingiseri loyi hleka hayi khalanga mpfukeli mpfukeli njhani hayi pfukeli mani mi nge hi dzambadzamba hambi hi to ponca rezi mara hi ta va hi dzambadzambile ene a ku ponciwila ka mina loko munhu a ponca ni vuya ka yena a hi twini okay khalanga ni nge se nghena ka leya ka halahala hi ku komisa a ni la ta rhanga ni lunghisa yin'wana ni twe mi kha mi vulavula mi ku hina va Matsonga Machangana hi vanhu vo hlonipha vanhu va kahle se ni twe xivulavuri xin'wana loko xi nghena la xi ku sirheli no hleketa ingaku a swi na vutsonga ndzeni ku a sitting president nga n'wi nyiki the respect leyi a yi deservaka. Ku na vanhu vo tala lava nghenaka ka radio va ku sirheli ku nghena MEC vanhu va ku Bioscope va vula ti-MEC and I think i nkarhi ku hi swi vulavula ku swi rhonga hi swi tivile loko mo yingisela a palamende time and again loko president Ramaphosa vulavula va ri president Cyril Ramaphosa hi nga ti amuleni ta disrespect the sitting president a ni la ku endlisa sweswo but then leyi ya ka halahala khalanga ya ni karhatanyana mani twa khalanga ni mi yingiserini ya leswi swi endlaka ku ri yi ni karhata i timhaka ta ku vanhu lava hluvulaka i vavasati i ntiyiso ene ni swi vurile loko ku huma tingoma ku vanhu va huma ka madlala ku hluvuriwe ngopfu la tikweni ene va hlekete ingaku hi swi vurile swi condemna na kwala ka radio ndi ta ya mahlweni swi condemna mara lani lavaka ku yi condemna ngopfu wena khalanga i ku loko ku ri na vanhu lava xavisaka mirhi hi nga va condemna mara ku na lava xavaka ene a hi vulavuli nchumu hi lava xavaka hi loyi munhu i hluvurile na mi byela khalanga ku munhu loyi a hluvulaka kwale ka halahala loko ku ka ku nga ri na vavanuna lava yaku va ya ba mavoko a swi nga ta ya amahlweni sweswo swa ku vanhu va hluvula then i le ku hluvuleni a n'wi condemna yes ntiyiso munhu wa yi fanele a hluvula amahlweni ka vanhu a swi na vumunhu a swi na vuafrika a swi na vutsonga leswi vavanuna lava malebvu va mukhava va hinkwaswo va nghenaka laha va ba mavoko na vona va 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 ri wrong hi vona va endlaku ku ndi lowu nga timeki wena khalanga va ya amahlweni because ku na vana lava ntsanana ku na vanhu lava sukaka hi timovha a kule va vona ku hluvula loko ya humelelaka ka halahala kona ku nga na vazodho wa vantu hinkwako kwalaho lexi nga ta sala xin'wana ku ya sala crime because ku ta ta va swigevenga swi ndlinga ku swi ta ku voneka ku hluvula ivi swi fika swi yiva swi dlaya vaakatiko na hinkwaswo sweswo kumbexani se hi fanele kumbexani hi fanele hi tivutisa xivutiso xa ku kahle ku tsakisa yini ku vona munhu a nga mbalanga
ani wena Khalanga ku hava lexi tsakisaka na vona lavo va hluvulaku va nga mbalangi loko a vo swi tiva ku leswi va nga ku swi endleni swirhongo njhani tshemba ku mali hi yona na hinkwaswo a va nga ta swi endla ku hava xo tsakisa i ncini lexi vavanuna lava va baku mavoko vo ka va nga xi tiviku leswi swi endlekaka laha leswi va swi vonaka vo ka va nge tshamba swi vona the only vana lavo ka va nge se swi vona hi valavo va 11 years 12 years lava yaka abyaleni va fika va xaviseriwa byala va tlhela va vona va tlhela va teka tivhidiyo ivi va nga pasi ne le xikolweni so mara lexi ni vulaka xona xin'wana vona Khalanga i ku lomu hi tshamaka kona ematikweni ku na ti-structures eka vanhu va yima va ku hina hi yimela sanko yi vuyi sanko ya ka halahala a hi fanele hi tome yingiseri la nga nghena a ku aniyangi ni ri nexa vukosini sanko a yi ri kona the ANC va ri it's a lead of the society ANC lead loko yi ri lead of the society hinkwaswo leswi humelelaka swo ka swi nga ri kahle ANC rhanga mahlweni swi kondema a ni twangi wa kha vulavula ku ANC swi kondemile ni fambela yona vukosini mara yi ta swi kondema njhani hi ku mi kuma tanihi hi muganga va divided mi kuma ku na lava swi lavaka ku na lava nga swi laveki hi sweswo ku ri ku na lavo ka va nga swi laveku ene a va nwi byala lava nwa ku byala va swi tsakela va ze va famba kaya matakuxa va kha va vona sweswo va kha va swi bela mavoko heta swi hetisa siku rin'wana mani kuma mahungu ni khesi dangi inkomo 0860002543 minete ku bela awara yan'we hi amukeleni mixo justice mashimzi a hi nyika mahungu ya misava ya awara yan'we mixo Afrika wa vulavula 11 timinete ntsena ku bela awara liya ya 13 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana va African National Congress va fike kwihi ku nga ri so va fike kwihi loko swi ta ka timhaka ta ku hlawuriwa ka meyara eka masipala wa Collins Chavani hi swin'wana swa leswi hi lavaka ku vulavula hi swona na maveriveri ya lama ku vulavuriwaka ku president va ta va ri Limpopo xana swi na ntiyiso ku fika kwihi hi ndlela yoyoleyo a hi amukeleni tatana Bioscope Makamu lava hi bulaka na vona nhlekani lowu tatana Makamu nhlekani ihlekani Khalanga ihlekani eka vayingiseri namuntlha mbalavana na mina tanihi deputy secretary ya ANC hayi hi MEC wa Coxa kakhulu kwala na loko ku ri ku meyara wa Collins Chavani i khumbana na MEC na department a yi vekeli timeyara i ANC hala ni nga kona tanihi deputy secretary so hi teka mhaka ta hi tshikela kwala hi yo mhaka hi milavi namuntlha hi ku hayikho hi byeleni kahle ku kahle swi fika kwihi swa timhaka ta meyara wa masipala wa Collins Chavani hawa Khalanga ni nge ni kombisa na ku khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona hi vandla ra African National Congress impela mi ta tsundzuka ku hi ve hi vekela meyara a Collins Chavani tatana Maluleke Big Moss lava nga hetelela va dlayiwe hi swigevenga leswi swo kala mona ivi hi kombela tatana Maluleke Shadrack va va khomerini nyana ku swi ya mahlweni ivi wu fika nkarhi na hina hi ri ANC xifundzatsongo xa Vembe xi tshama xi ta na mavito manharhu lava va hleketaka ku na process la ka ANC ya ku hi swindlisa ku yini loko hi la ku vekela meyara swi sungula le ka region va ta na mavito swi ta le ka PEC ivi hi hetela hi teka mavito hi ma yisa ka national va ta kota ku interviewa vakambisisiwa va vona ku i mani va nga ringanela ku va meyara mi ta tsundzuka ku vela ku vulavula ko tala ku kama un'wana va meyara va hina a va na swilaveko leswi nga ringanela ku va va ka switulu leswiya ANC yi te na process leyi kombisaka ku swi fikela njhani ku va meyara i-interviewa va langusa swo tala hi dyondze ku fika kwini so hi le ka process sweswi process region yi hetini yi tisa mhaka ka hina hi ri provincial executive committee hi le ku swi languseni hi ku twisisa ku nga ri khale hi ta swi yingisela ka national executive committee lava nga ta interviewa ivi va hetela va vuyisa report ku hi ri province hi kota ku finalize timhaka ta kona ku ve mi langutela ku swi nga teka nkarhi wo tani hi kwini ku nga va hi ku vhiki reri sweswi mi vulaka ku hi le ku languseleni na ku hi le ku tilunghiseleni ku president a nga va kona exifundeni xa hina so hi khomeleta nyana hi languse ngopfu sweswo hi ku swi na minkarhi leyi swi nga nyikiwa yona mara hi mhaka leyi ni vona ku n'hweti leyi ya September yi ta hela hi nga se za hi vekela munhu loyi a nga ta va meyara a Collins Chavani kwala ka ku ta ka president va kha va tela yini Limpopo Khalanga va le ku tihlanganiseni na vanhu president hi ku mi ta tsundzuka ku va ndlela ra ANC swilo leswi ri swi vulavulaka hinkwaswo
a hi leswi ri taku na swona kumbe varhangeri va taku na swona va tihlanganisa na vaakatiko va vona leswi ni nga mi kombisa Khalanga ku ve ri hi 1965 mina n'wana nga se va kona Khalanga ku ve na swin'wana swi vitaniwa i-Congress of the People va hlengeleta na Kliptown va vutisa vanhu ku wa u ta lava ku vona South Africa ya xidemokirasi yi languteka njhani van'wani va ku hina hi ta tsaka loko ho vona ku ri na tiyindlu a va nga vulangi ta ti-RDP hi nkarhi walowo se leswi nga ku swi ndleni sweswi Khalanga i tiyindlu tetiya ti nga vuriwa va nge there shall be security, there shall be houses, security and comfort ha endla swo sweswiya so hi 2019 loko president va ya gangisela ku hlawuriwa a va vula ku va ta endla leswi va ta endla leswi sweswi president va le ku jikajikeni na province kumbe ti-province hinkwato va kha va vutisa ku hi swihi leswi hi nga swi fikela va kha va vula ka vaakatiko va kha va vula leswi nga fikeleriwa swin'wana swi fikeleriwini Khalanga swin'wana a swi fikeleriwa hi yo mhaka hi tala ku ya so president va tihlanganisa na vaakatiko va Limpopo kambe xiyenge lexi ya Limpopo xi ta khomeriwa a regionini ya Norman Mashavani yi na ti-sub-region ti ringana ku 5 ku nga Giyani, Phalaborwa, Letaba, Markshope na Maruleng region yi hlawule ku ya swi khomela a Giyani Stadium so hi laha president kumbe loyi a nga ta va rhumiwe hi president ka ti-officials a nga ta va a ri kona ku ta hlangana vaakatiko va vula ku hi vona hi nga ku hi fikeleli leswi a hi swi fikelanga na vaakatiko va vula leswi va twaka swona so vula ku va nga kota na ku vulavula va tisa ku hina empfuka mi tala mi ku ta ndliwa mati sweswiwani ma fika laha sweswi ma fika kwihi va vutisa swivutiso swa muxaka wolowo well loko ko famba hambi mina Khalanga a ni ma swi tiva hi ku tshama ni huma kona Giyani a swi nge endleki munhu a famba a nga vutisangi timhaka ta mati na hambi loko hi ri ti-meeting swi nge endleki ni nga vutisi timhaka ta mati ku project ya mati yi fika kwihi vaakatiko na malunghelo ya ku vutisa ku mi hi tshembise ku mati ma ta fika a mi se fika mi hi tshembise leswi 55 villages ku humelela leswi a Giyani swi ta va swi ri leswi nga ta va kha ku vulavuriwa hi swona Khalanga kwalano and then tshemba ku na hina kumbe hi le ku ringeteni ka ku langutisa ku i mpela i ncini xi endliwaka last loko va tini president hi December loko mo tsundzuka Khalanga va ye va kombiwa ku phayiphi yo suka eNandoni yi ta fika yi chela mati laha ka xikukwana a canal hi ta fika hi langutisa ku se hi fika kwihi se mati ma ta fika njhani ka Thomo kumbe ka Nkuri vanhu va ma kuma ndle ka yindlu because vanhu a va lavi lamele ka canal va lava mati ma fika makaya ma vona se a hetseleni hi swihi leswi mi nge hamfambi mi nga swi vulangi mayelana na rendo leri ngopfungopfu loko hi kha hi languta timhaka ta ku minkarhi ya ku tala vaaki hi hetelela hi vilela hi ku ka hi nga tivi ku endleka yini hi mhaka ku va hi nga fambi tihlengeletano ta muxaka no ni swi veke kahle ngopfu Khalanga a na ku vula ka vaakatiko ku a va ta twa swilo swi vulavuriwa na vona va na xiave wu hindzini nkarhi wa ku vanhu va ta hi vulavulela a hi yeneni hi ya swi twa a swi vula hi yexe president loko swi nga hetisekangi ku na maendlelo lama va nga ta ku ya wena ku mhaka yi nga fikangi laha a hi yimbiseni hi ndlela ya so yi kota ku yi ya fika ka lava hi fanele yi fika ka vona so vanhu a va humi hinkwavo makaya ma vona va ya twa ku vuriwa yini i ncini lexi xi nga ta ka xi nga vuriwangi xi ta kota ku basisa leswi va lavaka swona ni kha na mi byele hi 1965 a va tele vanhu un'wana a vula leswi a lavaka swona van'wana va ku the doors of learning shall be open namuntlha vanhu va nghena exikolweni va nga hakeli nchumu swi le ku humeleleni van'wana va vula leswi va vulaka swona hi nge voni swilo swo fana hinkwenu hi nkarhi wun'we hi ku ya swiyimo swa hina a hi yini hinkwenu hi ta vula leswi hina hi vonaka swona swi nga ta va ku ri swona leswi nga endlaku hi twisa ku mfumo lowu wu ya mahlweni kumbe a wu yi mahlweni na ni rivele ku mi vutisa ku i swa rini nkarhi muni hi ta va hi rile Giyani Stadium hi ti-9 tigede ti ta pfuriwa hi 7 nampundzu i siku hinkwaro ku ya fika 5 lavo yimbelela va ta va hi va vitanini va ta va va ri kona hi khi va hungasa ku nga vi swipicipici ntsena na vo va kha va kota ku vulavula xandla xa matsalani wa ANC a Limpopo i khensile swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku bula na hina hlayiseka ni khensile Khalanga ni khensa hi ta hlangana kwale ni ta va ni ri kona na mina ni nga ri MEC siku leriya ni ri deputy secretary a ni yi kwala ko tani ikomemisi yaketa sweswo mingisera mgalalo FM makombandlela very tindlela hinkwato ti kongoma kwale a Giyani Stadium seke yarani miatwa mina ni tsakisa hi ku loko u kota ku twa u kota ku teka na swiboho swa kahle masvo teka na swiboho swa kahle swa ku u yisa ku yini mahlweni hi ku i ta va i twini hayi maveriveri swa maveriveri swo swi hluphaka
ni kume hungu la veri ka halahala ele ka madonsi. Okay, sisivula ku ntabula na hosi madonsi. Na siku leri awuya na lwa ntsale email a vule sweswo ele ka se vini biya swi rivala. Ntava lava hosi madonsi ni kota ku va ni bula na bona ni twa ku va tiva yini na ko va nga pfuna njhani ka xiyimo xa muxaka lowu. Hi ndlela leyi ku va nga chicheriwi tiko ra vo nduti hi ndlela yaleyo kambe vanhu vakulu hi lava mdzevula ditsimi njhani pfokele minjhani na no hikwalaho ni la ku katsa swilo swimbirhi mi nga swi vula mhaka leyi ya public protector leyi ya Mkhwevani na issue leyo hluvula leyi na tona DP Mkhwevani a ku vangi na xihoxo a nga xi endla ku fika ka leswi i tirhe kahle ku vulavula ntiyiso vutivi na byona hinkwaswo leswi lavekaka that's why a nghenini ka position liya xo sungula xexo xihoxo lexi nga endla hi public protector DP i tsandzeki ku kamba na ku vona ntlawa lowu nga na matimba ta associate na wona hi sweswo ntsena position liya vanhu lava nghenaka hinkwavo va fikelerini ku va na vuswikoti xihoxo lexi va nga va ku va xi endla i ku fika DP mi nga swi voni ku vona site leri nga na matimba mi ti associate na rona hi mhaka yini ya matimba loko a ri va na vuswikoti bya DP byo kamba ku site leri nga na matimba hi rihi ivi ni endla ti-judgment ta mina ti seketelana kumbe ti voyamela site rero i nge namuntlha khani ni ku va na ti-honorary doctorate ku she is the best in the country sweswo ntsena loko a yo tirha sweswo DP a tirhe ku loko a teka ti-decision ti seketela ntlawa wa matimba namuntlha a ku ta ku ri hava na khoto na yin'we mi yi twaka ya ku no mi yisa mhani loyi a nga na vuswikoti drama leyi nga kona hinkwayo ta va yi nga exist lexi a xi ta va xi twala ku it's one of the best hi sweswo ntsena xihoxo lexi a nga xi endla otherwise a nga endlangi nchumu xo hoxeka se swi vula ku sorry ni khomele ni mi byevula ku mi nghena na n'wena swi vula ku va loko a kota ku vona timhaka ta matimba a swi ta vula ku yini a swi ta vula ku leswi swi nga bakanyeriwa tlhelo tikhoto a swi nga ta bakanyeriwa tlhelo ku endleka yini la hi swo sweswo mi hetile DP a swi ta fika njhani le tikhoto because a swi nga ta bakanyeriwa no fika swi nga ta fika se swi fika hi ku i teka site ra wrong simple a ku na nchumu laha u ka kona na mi byela DP loko o teka swa right loko a yo sayita na vanhu va right i nghena namuntlha mhani loyi a kha a hloniphiwa swinene ku i na vuswikoti simple a ku na yin'wana DP na loyi a nga huma i yo sayita na vanhu va right that's why namuntlha a hloniphiwa se i professor hi leswi fanele ku tirhisa hi swona ka ti-position la tikweni loko u nga tlharihi kunene na ku tirhisa xikolo swi ta ku onhekela swinene ngopfu hi sweswo DP a ku na nchumu laha ka public protect mhaka ya gezi ma va byarihuhu DP siku rin'wana mixewe ta mi vona swi ri kahle siku rin'wana swi pfuka hi yin'wana ndlela a ku na siku rin'wana gezi hi xika hi ku se swi titimelini mati ya swi tlhe ku va kahle se ka hisa ku yixi ku ki ku hisa se ri teka 24 hours ma va byarihuhu a hindzeri ka gezi DP lavo hluvula ma vona Kanye West u khomiwile a Italy recently loko ku mi swi twile hi ku fika a hluvula ri na munhu wakwe swi vitaniwa public indecency now vanhu lavo hluvula lava va famba va nga mbalangi DP a ni tivi ku a hi timhaka ta matsonga hi nge ku hi mhaka ya ku lava vatsonga yini i vumunhu hi vi byona swi ya kwihi loko se hi reach stage xo hluvula DP hi famba hi nga mbalangi are we desperate to the level ya ku hi fanele za hi hluvula hi ku hi lava ku endla mali na DP hi reach that stage a swi nga ta yisa loko se hi hlotana ku nga khale hi ndlela leyi ku sungula ku hlotiwa ku loko mo kuma munhu wo leha wo tshuka dlaya u tana yena ivi mpela se hi hlotana mi kuma munhu a ri ku hloteni ka un'wana because we are desperate the level ya ku se vanhu va hluvula no hluvula ene swi beriwa mavoko tikweni tihosi va kwini vatswari of course mi right because munhu loyi a nga humi nkeleni huma mutini i na vana i na maxaka vatswari if possible maakisani by the way i dya na vanhu ku dyambu rixi very yini loko a hluvula jikajika hi tlhela hi swi bela mavoko i swilo sweswo DP hi ya ku hi ri tiko
hele u complaineni economy mintirho ku hava swikuchokole swi ta na i job creation ya ku hluvula mintirho ya ku hluvula munhu a famba nga mbalanga matiko lawa ma ri backward wa ma 60s 70s 80s swo fana na vo China namuntlha ma le mahlweni emisaveni yana ni China DP a mi nga ta kuma topic yo discussa ku na munhu ka halahala le ku hluvuleni a nga mbalanga ku na vanhu va le ku toyetoyeni ve xavisa byala 24 hours mi ta twa va ri ku lweni na technology va le ku rhungeni ka tanga va le ku tumbuluxeni ka swilo va le ku uniform ta swikolo ti xavisiwa misaveni manufacturing then hi ku economy ya vona yi le ku fambeni namuntlha va humesi movha wa Beijing ma wu tiva hi lowu wu khomi number 1 kwala tikweni ane wu le ku xavweni where are we going loko a hluvula hi swona hi nga mbalanga hi bela mavoko swi lulamile DP eish nemetri ay i xiphiqo lexi kumbexani loko ho va hi kha hi anamisa miehleketo tani hi rixa hi swa swi ni vilerisa sweswo ku vumundzuku bya hina byi le kwihi vumundzuku bya hina byi le kwihi ni vula ku swi fana na n'we mi baku mavoko mi ba mavoko hi mhaka yini mi fika njhani ka ku se mi ya ba mavoko ka tindhawu to taniya evi lava va ndlaku mali hi swona leswiya va vuyeriwa hi ku nawu wa ikhonomi wu vula tani wu ri loko ko ze ku demand ya henhla swi vula ku na price ya tlakuka hayi man xikalaveti nhlekani aye Khalanga mi njhani papa epfukini njhani epfukini a la fambula ka leya ka halahala mara a na ku rhanga hi ku tsundzuxa Khalanga a ni tivi ka lava loko hi nghena hi blema ma vandla tipolotiki ku xin'wana na xin'wana yi ANC xin'wana na xin'wana yi ANC so a ni tivi ku hi ri vaakatiko hi nga kota ku hi swi lunghisa njhani ku instead ya ku a vo blame va miyela va nyika swivangelo se n'wina mi lata ku va ku yini loko sweswiwani va ku a giyani xikombiso ku na xiphiqo xa ku mati a ya fiki va ta blame mani mara loko hi blame vanhu a ni hi faneke xikombiso ka swa gezi swandla a ni hi faneke hi languta ku ti-engineer hi na tona to ringanela ti-equipment hi na tona because loko hi blame vandla swi hi tlhelerisa ndzhaku hi ku swandla ri fuma ku ya mahlweni nkarhi wo leha ma ni twisisi a ni mi twisisi vandla hero ri fuma ro ze ri fuma swi vula ku vanhu lava va ku va kha va fambisa swiyenge sweswo swi nge le ku tsandzekeni va kha va report ka roho se a ni lan'we mi ta ku hi kona ni ku twi no ni ringeta ku vula ku vanhu va nga ku let's take hi ku tshwini kwini va ku hayi ANC loko ku nga ri yona ku ta ku nga tshwanki ndleke yini kwini la ku vanhu va analyze hi mihleketo leswi kumbexani munhu a ku building leyi i khale yi ri kona a yi faneke yi renovatiwile kumbe ti wisiwa ti lunghisiwa ku hi mhaka ku i ta khale ma ni twisisi tani ku munhu a ku a swo boha yi tsayindli i building leyi mhaka ku ANC hi yona yi ni nyikeni xikombiso xin'we ni ta kota ku landzelela xona ni nyikeni xikombiso lexi n'wina mi nga twa xona xi nga tshamisekanga hi kota ku vhe hi landzelela xona ku fana na swo swa gezi mina ku ya hi mina loko ni landzelela timhaka ta gezi ni vona hi nga ri ku na problem ya engineering laha tikweni ra hina njhani la varhangeri va hina va nga ku tsandzekeni ku kuma ka ti-engineer leti ti nga ta kota ku tiyimisa mhaka ya gezi yi ya mahlweni gezi problem varhangeri va n'wina i va mani gezi a ku rhangeli ANC ku rhangela mani a ku rhangeli ANC Eskom mina varhangeri va yona kambe mi n'wi twi ni muyingiseri luya i te yini i tlha kombisa ku rito ra ANC ka mafambiselo ya tiko leri na swiyenge hinkwaswo leswi nga kona ri twala ngopfu laha ka leri hi mhaka ya ku yingiselani hi mhaka ya ku hi voho va nge le ku fumeni swi vulaka ku loko ku ve va na munhu loyi a nge le ku tirheni a nga tirhi kahle
a tsandzeka ku vona phela loko ka Eskom ti-engineers a ti lo nyamalala ti yo famba ti fambisiwa hi ku kumbexana mafambiselo a ma nga ri kahle se se va lava va rhangela hi ko va khensa swinene sweswo mingisero wa mina a no vula ku ni va bini a no ti vulavulela leswi a no ti bulela mingisero wa mina nakona ku Afrika wa vulavula hayi u fikisa sweswo va ku minjhani ka halahala na Mchangani la na va xipano xa Dzumba na mina va twi ni ncayincayi tolo va kha va tivisa ni nga ta ku tolo namuntlha ka Phaphama va kha va tivisa xiyenge xo sungula xa Best Newcomer ka Xitsonga Music Awards se va phikizana va ntlhanu va ta bulana na Mchangani na Ike Munduku kwala moyeni wa vona se n'wina mi nga koka xiyenge lexiya tihlanganiseni na DJ Lolo mi kota ku kuma tinomboro ta n'we leti ti nga ta tirhisiwa hi va Mchangani hi ndlela yaleyo leswaku mi kota ku navetisa va ta mi vhotela mi ni twini ne n'wina mi nga xaxametiwa laya ka Best Newcomer tihlanganiseni na Lolo mi siya tinomboro ta n'wina leswaku Minduku va kota ku bula na n'wina mi gangisela tivhoti letiya mi nga ta tikuma nongona ku Dzumba la mina va landzela na Ike Ngoveni lowu nongona ka wu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula hlayisekani mana siku lerinene tata